Chengsi kardam kadu kave British 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tame lapen pini dead labang kenali tum stame chini iglo 1st April 2025 la se Lakhpati Baideo Tangka pini arni nang chethap exima nang chethap thema la so puthak si pini la so video long nali tum panak than pachini ponik po jong se nali tum la so YouTube channel long nang kahumri milang plega chingon pen subscribe igol la pen video nali tum share ponigon dang de non pathiek pen Lakhpati Baideo Tangka pini beng ikon along jangi ma jangje ma mat longi ma long le ma la so puthak le lang polo nang la pen chethan polo nang tane non pathiek ben chethan polo nang Pini Lakhpati Baideo Tangka jangi ma jangje ma la so puthak le la pen kedam ta video long stame ni li than pachini poniglo 1st April 2025 lo plo tangte Lakhpati Baideo Tangka labang ke anotin ekon long stame jang ek pupusi lapen ni leader le ke than kalilo ake hai sir Himanto Biswa Sharma hin ben stame than pachini poniglo na litum stame a video ke dam ta honi li ka upload pon thek pon long exi la so puthak sipini chethan pon na lapen Lakhpati Baideo labang ke kadu ka veda chini lo la so schema men lapen details lai bang ke schema men labang ke Lakhpati Baideo scheme lo mate मुख्यमंत्री महिला उद्यमंती अभियान पुस्तमे पुपोनो लसो स्कीम मेन लबंके लपेन पेना आना बंग फिए तुम जोगदोन एक पुता हाइलो लपेन का अप्लाई दोन तुम ता दुउलो लपेन लिस्ट पुआ बंके कुमाची के लोंगजी लोंगले लसो लिस्ट बनोन फाइनल लबंके पिकलांग पोन पे मते पिकलांग ले लसे नीली के दामता होस्ता में पुथत नाली तुम्हान वीडियो का नंका अपलोड पीदो जे एरिया पेन bangko ana aphai si ki jogdun man la pen bangko ana fansi ka reject ma bangko ana fansi ka select pon ma so puthak bang nili paklang poni gelo lase pini la bang kenali tum ta chini ikpo date 1 lo April 1st April 2025 lo lase laso Lakhpati Baideo Tangka la bang ke kumantu apor la pen pini 100% longi ma long lema la so puthak la bang ke non nili nali tum pan nang than pachini pon ikpo details pen la pen la so Lakhpati Baideo non atangka long le aprang ba ke claim nang ji a process la bang ke nali tum ada Lakhpati Baideo ke apply don hot ki pidon icon la bang ke nali tum active tema Aadhaar card pen link duma ave ma KYC complete loma complete plema lahai nali tum kachichini nang jila tak kenang sot lo jongsi KYC complete play pulte la swatangka bang nali tum long don de dat po la pen accounts tame active te pulte nali tum la swali bang ke long don de dat po Asela so hot stame nili kedam ta hostame la so puthak pina anili video customer do iglo la sipini la bang ke la so Lakhpati Baideo Tangka la bang ke longi malong lema mate jangi ma jang je mai kona long la so puthak nili non nang litum panan tan pechini pon ikpo nang litum google long stame dam pen nang litum tok dam iktame Lakhpati Baideo payment release date pulason tok dam iko tok lo pulte nang litum la fast check long ji da ke tok pon ateng nang litum stame thek pon long ikpo the Assam government Lakhpati Baideo scheme also known as the Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan pusit chini ponlo mate Lakhpati Baideo lapen Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan pustame kachini pondo la scheme men la banke lapen will release financial assistance to the around 39 lakhs female beneficiary starting 1st April mate pinia det sida ki pipono la se nalitum thek pon long ekpo pinia det pensi la ekon long stame la Suri ke batangka la banke ke thapon cheng pon ekpo lapen puthot dak penan ki tok pondo scheme men la bangke nali tum la tachini nang jikena solo Mukhyamantri niliamo tapulo la so scheme men la bangke dak hinian dokok Lakhpati Baideo puta pupon la pen Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan pustame pupon la pen non ke cheng sila bangke 39 lakhs female beneficiary tumhan pipon ikpo la pen the scheme aims enable women to earn annual income 1 lakh la pen la ningkaning silong lag isi ka income abang phi tuman si pipon chot po pusidak ki tokpon mate la tum si long don chodi pustame tokpon lo la pen kado ka ve pen la so scheme estimate la bang ke 4000 crore an sidak estimate ki bi pon lo
lapen kichengsia tangka kilongji labang kini likidam tang stamina li tumpana than pechini pon iglo. Every cell health group mate SSG worker receive 10,000 in the first year, lapen second year labang kenali tum 12,500 labang government pen long po, lapen 12,500 labang ke bank pen sinali tumpana pik po kadu kawe pendak 25,000 nali tum laning kan hiniang bong long ponik po lason dak dak atangka labang kenali tum laso tangka jong si daka use thek rai lapen ali padu thek polte puthot na litum puthot aning kana litum 30,000 ba 50,000 stamina litum la long ponik po la so tangka bangke lase puthot na litum matha tai pini ba 1 April lo lapen anta ekona long tangka nang jangje pulason matha tai mene stame 1 April la bangke ni likidam ta video hot stame than pachini pon iglo hodak akai himanta biswa sharma stame ningje pon iglo je ala so district bang nili non nali tompan exact bang nang than pechini pon dekte dat post tame hola so district long si la pajang pa prang pusi ki pu pondo nali tom lang le lang pulte lang dami ko hola so video la pen la son attack la so chiklo la bang ke long thai po kadu kave kaprek district long stame dima so punon karbiang long punon na hawa district long stame jang ik thai po la si pini la that 1 April 1 April la bang ke dagnon ni litum karbiang long lapen dima so along bangke nang jang igelo lapen pinap kali pinap dik la bangke 100% na litum econos tame jang igwek po mate alang litum stame list bang bunai ponik puje kosodet long si kosodet si koso district long ke thabjima la so list bang non pini kali pinap na litum thek pon long ikpo lalo la sinali tum la ana jiding pen chong hong masinon ta putha chong hong poning ding chet nang po lapen jong se kopai do pulote pini mas stamina li tum long iglok ta thek la so tangka labang stamina li update ke long ateng pulotang te pini la 1 April labang ke kaprega district long siron ponji pusi nili karju pon long lapen date 2 lapen date 3 4 la son bang ke district long kaprega district long sila son ron pon bompo lapen karbiang long lapen dima so aparman bang ko an adet ne kiron ponji labang nili stame fix bang ke nali tum panan than pechini pon ek tek der lo lasi jong se pini nali tum ekon long jangje pulote nali tum ki chengsi la bang ke bank long dam ekon nali tum la KYC complete lama complete plema nali tum bank ekon aadhar card pen link duma vema la ya process ba nali tum kachini nangji la bang ke kenang ek sot lo lasi pini update la bang ke nili short information ki wan pi bang la an chot lo lasi domi thakmi ka du kawe karbitish 2.0 youtube channel long kilang ra do ana panstami nilen pen cardom